उस मुबारक और पाक कलाम के तिलावत से होगी जो इंसान के क़ुलूब को रोशन करता है। तो हम जनाब क़ारी हाफिज़ मुनीब الرحमान साहब दामत बरकातुहुम से गुजारिश करेंगे कि वो तशरीफ़ लाएं और तिलावत कलाम पाक से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएं। क़ारी मुनीब الرحमान साहब। الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح